Class 12 chemistry ordination compound की मखा चत्रप सरुपता अखोइना हुजिक येंगदोरिबसी PV theory अखोइना PV theory सि खंगे हारगदि फर्स्ट टेबल अमा हान येंगसिको टेबल दुदि सिदा आई हुजिक coordination number इगे को CN means coordination number and second next column sida hybridization igi hybridization next geometry igi ko next geometry karigumba coordination number 2 dagi de hogadamne ado nagi syllabus ki oina coordination number 4 dagi direct horoge ko karigumba coordination number 4 ragadi hybridization da ani thona laigane bako amana sp3 hybridization haiba ma amana dsp2 hybridization haiba ma yani ko sida sp3 hybridization orgadi geometry do tetrahedral means asambita td irasu yai aduga hybridization duna dsp2 organa square planar organe bako aduga amu coordination number 6 orgadi hybridization asida su ani laigani amana sp3 d2 mereko amana dsp2 d2 sp3 hagadabko animakki geometry octahedral hoigadaba oh means octahedral next akoina c khangi hairaba matungda akoina khangadaba khangbuda darkar hoise spectrochemical series haibam khangba darkar hoini ko ai irake spectrochemical series aina igedoriba series na complete oi haiba nate ko aina igedoriba sidi general oina akoina sijinnagada poching adu iraktoine yare ko so sigi ai han irakige spectrochemical series da carbonyl CO ko sina CN dagi hengadaba CN minus CNI dagi then EN means ethylene diamine then ammonia then EDTA liko ethylene diamine tetraacetate ko next thiocyanate next water next oxalate C2O4 2 minus next OH minus next fluorine eko fluorine china amu kanada ki chawgani sulfide tagi S2 minus china amu Cl minus tagi then SCN minus then bromide then iodide asigi spectrochemical series tagi akoina khangadabasi ligand singse strong oibra natragana weak oibra khangdoine yare ko so ai huje sida column ama line ama chingake ko hobadagina
sigi portion means NCS somje kari oini haiba matamda strong ligand oigadoriba strong ligand nebako aduga koigi water dagi hauraga sum chatkiba en sigi aroiba kai aroiba sina kari oini haibada weak ligand oiganeba sigi strong ligand natragana weak ligand khangba mathau tai ko chimpa padragasu chaurakpa amade khangba mathau tai sida main oina khoina sijina doriba ligand sing adudi sima sijinagani ko CO then CN sijinagani ammonia sijinagani sijinagani water sijinagani sijinagani general oina main oina sijinadaba potuni ko aisida minus wala masi fluorine sijinagani chlorine sijinagani bromine sijinagani iodine sijinagani sigi makai sijinadoini main oina aduga nangna first ta khangdoise sigi chart che means coordination number 4 or the sp3 hybridization geometry na tetrahedral asi hana khangadaba asi nataba atopa hybridization leiba yade go next asigi spectrochemical series khangba mathau tai then si khangi haina lauraba matungda aikoina hojik dharka oibase sigi concept si dharka oi ko ai si concept sida irake karigumba ligand na ko if ligand is strong ligand na strong ligand oramaba means hobadagina NCS paugi ligand oramaba ko then pairing will occur pairing will occur sigi post se khangba yam darka oi ko if ligand is strong then pairing will occur ligand na karigumba strong oramagadi pairing tawgun heba ko yengsi ko example tawrakpa matamda gyan tagani hojik gyan taga tadragasu next if ligand is weak then no pairing ligand weak oiragadi pairing tawro heba ko hojik example lawraga yengsi ko ai magnetic property antagi color oigadra oiroidabra outer orbital complex oigadra inner orbital complex oigadra haibado hoje example da pull up hairake ko so example da yengase ude sirap tawrage ko suppose example da yengsi ko nangonda complex ama pireba ko scandium AsCH2O sigi 6 sida 2 plus pire sumaina complex ama piraga exam na maruina hangkadoribse sigi post je sigi magnetic property magnetic moment nangna puthoktoise magnetic property magnetic moment inner orbital complex oibra outer orbital complex oibra hybridization and geometry nebako sida main oina hangaktoise geometry eko hybridization adagi color oibra oidabra ido ko then magnetic property then inner or outer or complex oibra oida inner or outer she never general oina main oina naona hangtoise yengsi ko next by next hojik complex am pire AsCH2O 6 times ni ko sigi maming kamai pa gani
sidi tarukni ko means hexa la ani ko adugi IUPAC naming ai han tawgre ko so sigi hybridization geometry yengasi first nang tawdoi complex si complex ni ko sigi central metal ion means central metal atom scandium gi oxidation number puthoba sigi complex ida so oxidation number puthopagi di class 11 gi parane aina YouTube agi channel da so adum upload tawraga yarami kamaina oxidation number puthokane do so yengsi ko kamaina puthokane do nang hujik kanagi no scandium gi puthoktoin oxidation number so scandium gi x lawro puthoktoiba poto next ta formula gi matungna plus ne ko water city neutral ligani means zero charge pugani zero charge means zero water kya yaoge 6 into 6 taruk yaoge ko equal to sida laiba pot siga managadaba karigumba charge layamdragadi zero ga manatare charge layamba taragadi sida laiba pot siga manane means plus 2 ga manane this implies x equal to kya tarani 2 adu oiragadi sigi complex sida scandium gi oxidation number kya oirani 2 oirani yani ko next ta scandium gi oxidation number sorry electronic configuration ibiro scandium gi yani ko asida magi 21 ne ire yengsi ko 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 si ibagi mong so ina channel asida yaurami ko 3d1 orani scandium gi next ta scandium gi charge kya no means oxidation state kya no 2 ne ko audi scandium 2 plus ki kamaina la ani electron kya orani 19 orani ko audi kaida gi oina loss tawgani sigi 4s ta gi oina loss tawgada electron je audi iro 1s2 2s2 and 2p6 3s2 3p6 sidagi oina loss tawgani ko audi kelani 3d sigi 1 je dum lairani ai sida 4s ta ngawdana ba ko 0 ige ko 4s oiragadi magi 4p su laigani sisu 0 orani 4d su laigani sisu 0 orani sibo khangni ko then magi orbital yakpiro then magi orbital yakpiro ko ai sida matak to continue torage ko orbital sida yekto nangna 3d dagina asigi last sibo yakpio ko odi 3d hare d da ai sisu motal lage ko kitang sisu motal lage d da kya no d gi orbital kya lai manga ko odi sumayo 1 2 3 4 si 3d ni ko then 4s ki orbital kya laigani s ki di amma p ki kya laigani ahum d ki kya laigani manga 1 2 3 4 si 4s ni ko si 4p ni si kana 4d ni next yengo hojik nangi central metal atom sigi coordination number kya no 6 ni ko amaram sida water molecule taruk yawbugi 6 ni ko coordination number 6 adudi coordination number 6 oragadi nangna yengdoi sida yengoba coordination number 6 oragadi nangi hybridization do sp3 d2 oibama natragana d2 sp3 ani sigi manungda ama oiraneba yengsi ko adi karamba oigane kanana decide tawgane aina ngasai do ligan si yengo karigumba sigi ligan sina strong oiramagadi pairing tawgane habani ko aduga strong oiramdragadi pairing tawroi
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ D ꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯦꯜꯂꯤ D ꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯃꯦꯜꯂꯅꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ 이lect꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯅꯪꯅ ꯊꯤꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯊꯤꯔꯣꯏꯀꯣ coordination number 6 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ sp3d2 ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ d2sp3 ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦ then sigi coordination number 6 oibnina nang 6 vacant orbital darkar oibako 6 vacant orbital of the 6 vacant orbital oiba matamda nang sida sisu hangi da pulap thondo na te sida d kya hangi 1 2 3 4 audi hangi ba orbital ji kana gi no d gi d4 yar ko s ki kya amma taruk ko nang darkar hoise 1 2 3 4 5 6 pauni s ki ama p da ama shini ko vacant orbital taruk thi bai je 1 2 3 4 5 6 sida d da kya si nei nang d gi box mari si na d4 s ki kya amma p gi kya amma sigi hybridization nang hybridization ji sida ubra coordination number 6 ta ude ko aduna vacant orbital ꯊꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪ ꯂꯩꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ D2 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤꯀꯣ S ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯗ D ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ D2 D ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯣ D ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯣꯀꯣ 1 2 so D ꯂꯧꯔꯦ S ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ P ahum loro sibawa samsam bi method ni ko d gi kya nang orbital kya law sida ani audi d2 yai ko s ki kya sijinai amma then s p kya sine amma ani ahum audi d2 sp3 hybridization orane sigi complex sigi oina yai ko aduga geometry kari orani ngasai gi octahedral do ko next ta sida unpaired electron yawi ko unpaired electron yawragadi kari origani magnetic property da paramagnetic orani unpaired electron yawmina amuksu complex tu kari orani color orani yai ko then nang sida yung ko magnetic moment ong putho yengsi magnetic moment kari na pi formula gi matungina mu equal to root over n plus 2 Bohr magneton neba ko n jine kari oidoiba number of unpaired electron oidoiba awda sida hotpagi mathau tade ko sigi mu gi value se isam samida nangna kamain thamba yai number of unpaired electron 0.8 thamba yai ba suppose sigi oina number of unpaired electron kya no 1 ko 1 asida 1 hapo sida su 1 hakodabni ko asengbadi adubu isam samida nang nearly equal to hairaga yai ko number of unpaired electron sida ibiro hojiki oina 1 ni ko aduga 0.8 ko namo asina answer oigane ho ani ko khangawre ko magnetic moment kamai puthokne do sina formula n sina kari oideba number of unpaired electron sigi complex sigi tawre ko next atop example amu yengsi hojik sida de ligand strong already pairing tawgani ligand weak already pairing tawgani do apply tawdori ko maramdi magi configuration d1 khakto oirakpagi next atop example yengsi top example da top complex yengsi ko mn h3 6 sida 2 plus ne so first nang sigi mn central metal atom gi oxidation state putho ko audi puthok to x lawro plus ammonia sisu neutral ligane audi 0 ammonia kya yawi taru into 6 equal to sigi plus charge siga manhalo
This implies X equal to kya tharani 2. Manganese ki oxidation state kya hoire hojik sida 2 hoire ko. Then magi configuration ibiro ko electronic configuration manganese ki kya no 25 ni ko. Odi kamai rani 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 5 iraneba. Then next Mn2 plus manganese ki hojik sida 2 oibanina idoise Mn2 plus ki oxidation state electronic configuration ibiro ko electron kya orani 23. Audi C2 si kai to ki mangani 4s ta ki oina mangani ko audi iro 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 sidagi electron ani mangrane audi kanala ani 3d 5 ai nuaina hapchilake ko 4s ta kya orani 0 then 4p da su kya orani 0 4d da su kya orani 0 yeklo adudi 3d dagi hona 4d bhawa orbital diagram yo orbital 1 2 3 4 3d next 4sd 4p then 4d ko sina 4s sina kya 4p sina kya 4d hojik d da kya mele 5 audi melo ko sida 1 2 3 4 5 melane yare ko next muna taw ko next sigi ligand je piram ni ligand je ammonia je yengo strong la natragana weak oiba yengo ai ko strong la weak oiba yengo audi ai ngasai spectrochemical series ta ammonia yawgi ko ammonia do strong ligand orega de ai ngasai kari hai pairing tawni hai ko audi pairing start tawro strong ligand oramina audi pairing kamain tawrkani yengsi ko sigi electron sina sida chango yare ko sigi electron sina second gi box sida changro pairing tawre ko audi nang kamai le hugani yengo ko 2 3 4 sigi electron su chakra sisu chatkra audi si backend orani ko then sida hana leramba electron na sini sisu hana lerambani ko sisu hana lerambani hauji ani sidi pairing tawre ko ai pairing tawbodo tongana unaba color atopana dum yeglage sidi yeng sina pairing tawpo electron anin duneba ko audi then si pairing tawre si sigi ligand si strong oibagini ko weak oiragadi pairing tawroiba ko direct backend orbital taruk thigadaba weak oiragadi then pairing loigramina hojik backend orbital taruk thiro yare ko 1 2 3 4 5 6 sibawba hai ko si kanano d ni ko hodi d2 d gi ani sijinabagi d2 s kya sijinai ama sijinai ko s then p kya sijinai 1 2 3 aduna d2 sp3 hybridization orani geometry kai oigani geometry di octahedral yai ko sida unpaired electron kya yawi ama adu oiragadi complex kai oigani para unpaired electron yawgadi para ko unpaired electron yawdragana dimagnetic unpaired electron yawmina kari oigani complex to color orani ko next nang yengo sida c3d ni ko c4s ni c4p ni sina 4d ni 3d means inner orbital nang na sijinai je natra nang si sijina deba ko mapan thangmada laireba orbital sijina de
nang season si kanano inner orbital ne ko so aduna inner orbital inner manung thangba orbital season naba maramna si kai kauni inner orbital complex kaurani yai ko yare ko inner orbital complex kaurani aduga yengo sida nang sida hana pairing toram de ko pairing tawgibani pairing tawgramina kai kaurani low spin complex harane ba ko muksu low spin complex harane ba yani ko next atop example ong yengsi to example ai rough tawrage ko hojiki do ai unpair electron do amakak tawebani na ngasai gi duga manabona maram oiraga magnetic moment ai hotre ko next yengo next complex ta mn water ko si complex mo yengsi ko si complex si yengsi sida first nak mn gi photo ko oxidation state 2 tagani ko 2 tagani maram de sumaina ko yengo x si neutral ligani plus 0 into 6 2 this implies s ke tarani 2 next ta mn gi set minor electronic configuration ibiro ke ano 25 0 ko 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d kya 5 then magi mn2 plus ta amu oxidation electronic configuration ibiro 23 electron rani ko audi sidagi electron loss tarani 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 sidagi loss tarani audi kya lerani 3d5 iramge ko 4s0 4p0 4d0 then orbital lang orbital yekpiro ko 3d d gi kya manga 1 2 3 4 3d 4s ki amma 4p gi ahum then 4d gi manga 1 2 3 4 sina 4p sina 4d d da kya no 5 sida membiro ko 1 2 3 4 5 next ta chigi ligand ji weak oibra strong ligand la yengo asai spectrochemical system gi sigi water si kai ligand no weak ligand ko audi pairing tawroi pairing tawdramina si ngasai pairing tawgiba dumaina tawroi ko maram si weak ligand oibnina direct pairing tawdramina vacant orbital taruk thirobo amma ani ahum mari manga taruk means sidagi hauraga si pawo s kya si nei s amma ai ko p kya si nei 1 2 3 p ahum d kya si nei 1 2 so sp3 d2 sin hybridization orani geometry di kari oigi ngasai gi octahedral orani ai ko then unpair electron kya yawi manga unpair electron yawamina kari orani paramagnetic unpair electron yawamina color ko orani complex to ai ko inner orbital ni sina 3d means manungda labor orbital level 4d means mapanda labor orbital ni audi hobject season is 4d ni ko mapanda labor ne audi outer orbital complex ko orani ai ko sida spin du pairing tawgibra tawde ko means high spin complex high spin complex orani ai ko magnetic moment photo mu equal to root over n plus 2 Bohr magneton hai ko
n ji kya no number of unpaired electron kya no 5 aude ngasai kare hai gi sida 5 among sinjillaga sida 5 sinjillaga 5 into 7 means root 35 neba adugi value do hotraga su number of unpaired electron kya no yengo ko sigi oina kya no 5 ibiro aduga 0.8 kung nambiyo ba adun answer oineba thajadraga calculator da yengo ko roughly sigi sang tharakani so sumaina tawada clear oina khali ko next the last oina to example amaga yengam se last oina ai question sida irake ko question ji short form da irake CONH3 plus sina mana hai je question da inner complex oyeba inner complex oyeba inner complex mean ngasagi inner orbital 3 decision na yebni aduga amuk chamana ba nickel pire ko nickel Ni sina outer orbital complex oyeba ko outer orbital complex oyeba ko maram karigi do hang ko region yare ko region da yengchi ko first da I complex CONH3 6 sigi 3 plus ni first da sigi cobalt ki oxidation state photo ko si ammonia se neutral ligane odi cobalt ki oxidation state kya ta ni 3 ta ne ko odi next da cobalt ki electronic configuration ibiro cobalt kya no 27 iro ko 1s2 2s2 2p kya 6 3s2 3p kya 6 4s2 3d kya learning 7 next the cobalt 3 plus ki electronic configuration ibiro cobalt 3 plus id 24 electron 2 electron hana sidagi mangani ko next electron duna asidagi mangani means electronic configuration kamai hoini 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 sigi mangrani ko 3d kya laani 6 laane ko then nungaina by 4s0 4p0 4d0 irage next da nangsida orbital yekpiro d gi manga ko 1 2 3 4 3d then 4s ki amadu yekpiro c4s then sina 4p then sina 4d d da kya no 6 melo ko 1 2 3 4 5 6 है को then sigi ligan je kari ligano yeng weak ligan le strong ligan le yeng ammonia means strong ligan ko audi pairing tawrani ek side do strong ligan oraga di pairing tawgane pairing tawraga di kamain tawrani sigi electron sina sida laani sina kai changani sida changani audi kamai laani sida ek thoke ko 1 2 3 5 then 4s then 4p 4s 3d 4d hana leiramba electron ko sidam leire then sidam leire then simaga leire ani sidi pairing tawramina
ai sumai machu masagi machu do irlage ko sina sida ma wala re ko sidana kona sam ko electron do ani hange ko sida yo audi vacant oiba orbital coordination number 16 na taruk thiro 1 2 3 4 5 6 audi silai ai ko d2 d ani sina bagi s ama sina re p kya home season audi hybridization kai wani d2 sp3 complex kari geometry kai wani octahedral sida su yengo 3d means inner gi orbital sijinarmina inner complex mo question p bado tare ko inner complex tare inner complex tare unpaired electron laibra laite ko audi kari wani diamagnetic color du complex to color oigadra oiroidra color oiro ko maram de unpaired electron yaudre no color yare ko unpaired electron yaudra mina nasai ki mu ki value kya orani 0 yani ko pairing tawra tawi ko audi kari orani low spin complex question gi matungina inner complex oiado sida yare ko inner complex oijare ko hoje next ki complex ta mu yengsi next ki complex sida mu yengsi ko next ki complex nickel NH3 6 and 2 plus so sida su nickel oxidation state photo ko kya tagani 2 tagani ko then nickel gi electronic configuration ibiro 20 ani ko audi kamai rani 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d kya laani 8 laani yai ko then nickel 2 plus ke mo ibiro nickel 2 plus ki kya orani 26 kai da electron lose tawni sida ki ko 4s da ki audi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 3d 8 ijilamage ko 4s0 4p0 4d 0 si idraga su yai ko wow da naba ibane then 3d yakpiro 1 2 3 4 ko then 4s 3d 4s 4p then 4d 3 4 4d d da kya 8 velo ko 1 2 3 4 5 6 7 8 yai ko hauji munna taw ko sigi step ji yam maroi next ta yengo sigi ligand je ammonia ni sisu kaino strong ligand oiraga de en ngasai kari hai pairing tawgoni hai yengsi ko audi pairing tawgoni hai aramina nang sida suppose sigi pairing tawgoni strong ligand oiraga de pairing tawgadaba maramna nang pairing tawre khale sida chatkare yai ko sida chakkiba matamda kamaina form tawni 1 2 3 4 sina hana gidu laire duga pairing tawuduna sida laire color masad irake ko pairing tawuduna sida laire then 4s laire 4p laire ko then pairing tawore ko then vacant oiba orbital taruk thiro maram de coordination number taruk oiba ki ko 1 2 3 4 5 6 means nang sida kya sijinai d ama sijinai ko d ama sijinai s kya sijinai amma p kya sijinai ahum d kya sijinai ani nang sida d ama d square iba yade ko maram de amma de 3d ni amma na kanano 4d ni
ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯂꯤꯒꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ? ꯐꯪꯗꯦꯀꯣ? ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ sida form tawreba potse nang sida phangdeba aduna haibadi means nang pairing strong ligand oregadi pairing tawgani hairagasu nang sigi ani hybridization sigi ani se phangdragadi nang pairing tawreba ko khangawi ko means nang si lal heba sigi mong si lal heba ko audi kamain tawrani nang sida pairing tawdadare strong ligand oregadu ko strong ligand oregadu pairing tawraroi direct vacant over orbital taruk thiro 1 2 3 4 5 6 sidagina si fawba khangawi ko pairing tawgani hairagasu pairing tawraba matungda hybridization oibam thokpa sp3d2 natragana d2sp3 do d2sp3 phangdragadi nang pairing tawroiba strong ligand oregadu yaiko aduna sidi kari orani sp3d2 si kari no inner orbital sinabra outer orbital sinabra outer orbital sine ko means 4d sine aduna maram oiraga outer complex oireba yaiko sida unpaired electron kya yawi ani unpaired electron ani yawmina paramagnetic oirani colors oigani magnetic moment kya oigani ngasai gi shortcut to magnetic moment equal to mu equal to number of unpaired electron kya no 2.8 napcheloba yaiko si orani outer complex orani nang spin chig electron makai pairing tawbra tawde adudi kari orani high spin complex oigane ko sida loire ko BBT theory any query lairagasu mail da dum ibiro ko thank you